Председателка управного одбору друштва Блаженка Хома-Цветкович на початку схадски присутних здогадла на Меđunarodni день материнского јазика, ktorý še označuje nješka, i nadpomla, že musíme čuvať náš jazyk od nepotrebných stranskih slovoh i frazoh i cešiť še u njim. На нас, лекторах, язичарах, všetkých, ktorí na nejaký spôsob sa zanímame s jazykom i ktorí počitujeme na koncu koncov svoj materinský jazyk, toto, že by sme očuvali, branjeli od všetkoho, co nám zviška, že by nás jednoho dňa pametali po ruskim jazyku, bo realno, keď rozumáte, gdje god še obracice, keď še čuje ruski jazyk, veli nas prepoznavaju prave po njim. Попри учења јазика, друштво ше уж веќе 4 децении намаха објавјовац науково роботи из области јазика, литератури и култури, а најновши зборник роботох студија Рутеника 23 присутним представени на Nješkajшеј схадски управного одбору. У njim меѓу иншим објавени прилоги со округлого стола, ktorý отримани у Рамикох 27 дњох Миколи Мкочиша 2017 року. На схадски беше доване и о подобовej колонiji Stretnuce u Bodnarova u Gospodžincoh i o multijazičnim časopisu Novi most. Prisutni informovani i o značnih ročnicoh u tim roku, o terminoh otrimovanja odredzenih programskih aktivnostog društva i o finansovanju istih.